Zdravo, moje ime je Helena. Koji je vaš jezik? Srpski jezik, a naš srpski znakovni jezik. Zašto? Vi vidite, pričate, a čujete, a mi vidimo, pričamo, a ne čujemo. Zbog toga koristimo znakovni jezik. Ako slučajno sretnete gluvu osobu, nemojte da izbegavate komunikaciju. Komunicirajte kako? Znakovnim jezikom. Tako ćete naučiti više. Kroz komunikaciju i kroz igru. Ajde zajedno da naučimo znakovni jezik. Prvi razred, škola, sveska, olovka, učiteljica, torba, lopta, fudbal, košarka, fizičko, matematika, likovno, kuća, kola, dobro jutro, dobar dan, izvinite, hvala, doviđenja, aplauz, mama, tata, baba, deda, brat, sestra, bravo.